College Buni Fibro Season Part akan ke video mentapeng in page ki kedeng jo kena ke bayo highest marks in each subject mod haman la ko we subject ki kedeng jo kena ke bayo high mark ya kita ki subject ke bade jong ka art stream dengan page mentah ya ke English yo he ide Gideon Elias Queen Kharim yo kendai penyo dan ke subject alternative English de Ri Yaka de Maya Rambai Prapnyo Gideon de po senya demons Ri Yaka de po Saint High School Shillong yo prapenyo dan arngut ini Yanika Marbanyang na po Saint Maria High School Shillong ya ka alternative English yo prapenyo dan arngut yo prapenyo dan Asamis Dipan Jali Marak na po Don Bosco High School yo prapenreu dan Alok Kidas na po Laban Bengali Girls ya ka subjek Bengali yo kendai Pesau dan subjek Garo Sikimi Berge di Marak na po Christian Girl High School Tura yo 85 dan Hindi dan Arngut Devakar Sharma BBS College Megaha Chetri Ledikin College yo Prapway High Mark dan neka subjek Hasi dan Arngut Mapi Bandri Majau na po Sacred Heart Boys but Enrico Shadab na po Saint Anthony High School Shillong yo Kendai Pesau Highest subjek Mizo dan Arngut Lian Thang Wunga na po Adventist High School but La Laun Pui na po Adventist yo Kendai Po dan Nepali subjek Nama Kala Sarma na po Little Star High School Baridwa yo Prabhupra Agriculture Krishal Sumer na po Sokha Government High School yo Kendai Pesau Wahida Karpo na po Sherpi College Anthropology yo Prapenreu Assamese elective Mozidur Islam Garo Bada High School Garo Badaha yo Prapar Dei Mapi Jalong po Minken Christian High School ya subject Beauty and Wellness yo Prapenyo dan Neru Bengali elective Binita Kuri Women's College Shillong yo Prapenru ya Bengali elective dan Aiden Meria Dingdo na po Saint Demons ya Computer Science yo Prapsan Mark dan economics Ida Wan Plisi Shaswer na po Saint Jamonsi Kendai Penrumak dan education dan Arngut Ridalin Rabaha Maurengkenang High School but Dapi Shisha Khongwa Saint John Bosco Girls High School Sora Kio Kendai Pesan Marks elektronik dan Arngut RMC M Sangma Rongreng Giri Government High School William Nagar but Tanya Chi Armarak Kajuhi na kajuk ke school yo Kendai Po ya ke subjek elektronik and English elective Arkidon Nongrum na po Jao Presbyterian High School Shillong yo Ndrupo Garo elective Sikimi Berge di Marak na po Christian Girl High School Tura yo Prapra and Albert Martin na po Saint Demons yo he ya ke geography Kendai Somak Sapi Ban Kemenlang Tersa na po Sipsing Memorial Government High School Noston ya ke healthcare yo Prapo High Mark dan Mar Bianchi Bomon Ledikin College yo highest ya Hindi elective Nyupsan Alvarin Meba Aihun Lingdo na po Saint Demons yo highest ya history Kendai po Armax Stephanie Sutenga na po Saint Mary's yo highest ya home science Kendai Pra Devi Dalin KSM Young na po Auxilium Girls High School yo ha informatic practices Kendai Plai Latay Lang Lingdo na po Government Boys Higher School Shillong yo he haka Information Technology Hispamak and Sonali Marbanyang na po St. Paul Higher School Marbisu yo he Khasi elective Prapsau dan Wan Lal Pek Klui na po St. Demons Higher School yo Mathematics yo Prapway but Lalaun Pui na po Adventist yo Mizo elective yo Praplai and Laingot ma gidan ma Mizo elective Praplai PC Lal Muan Aumi but Za Nyangi na po Adventist Baro yo Praplai dan Mizo elective Za Nyangi na po Adventist yo Praplai Mizo elective Mizo okay and naka music western Lal Rinpui Khaul Ring Auxilium yo Prapra Susil Chetrin po BBS ya kan Nepali elective yo Prapo gidon Laingut Julie Kumari Smriti Sunar na po BBS yo Prapo highest and Iba Merihuns M na po Saint Anthony High School Shillong na philosophy yo Knaipsan
Dan naka physical education da P1 ka renta tiang napok Mairang Presbyterian High School Mairang Knai Pelai. Dan ridalin rabahan napok Maurung Kenyang High School yo he haka political science Knai Pelai. Megha Chetri napok lidikin yo he haka psychology Knai Pesau. Julina Karkongor napok Menarting Presbyterian High School yo he haka sociology Knai Kendai. Don bungut ha sociology to Juliana Panser Piling Suten po Shillong College, Meba Laai Hun Moyong po Canada regular 2 candidate, Josephine Bare, Albert Mate, Gideon Elias Queen Khairim, Soilal Kumgangte po Sainamon, Barak Sainamon, Abigail Saman I Dahal Sainamon, Jagwalin Walral Ruti Khongsai Sainamon, ini sociology Barak Kandai, Ubun Bahasa Sociology. Suruti Rana Hillcrest, Pilarika Imyong Anderson High School, Nelly Mary Kemdaj St. Paul, Labentar Nja St. Francis DSC High School Umbir, Jen Brahms Armarak dan Bosco College Tura, Rian Sengangku Armarak dan Bosco Tura, St. S. John Felix dan Bosco Tura, Yudia Elon Armarak dan Bosco Tura, Prila M. Marak dan Bosco Tura, Rakari Terizo dan CH Marak Tura, Sheri Wedona P. Marak dan Bosco College Tura, Sociology. Ibun maha ke bayok ka sociology, tegi yok kenai mak. Tegi debek napo Tura, ban napo kini kesenyin mons kami pun. Dan statistics iban rihun Karkongor napo Shillong College San Somak. Bad haka tourism hospitality Topas and Sangma napo Patarkama Government High School Patarkama yo Kandai Pesan. Debaro kidon driv prangut ki candidate ki highest marks but ki bun ki bayo highest mark ki subject sociology. Itang kena ikjing tip kuliah bun.